batho la nka tagwa ke bapalla go le basadi ba batho re a leboga pele ga fone re go tsetse Paul Ndlovu hita famba emoyeni nkatanga some a mararo fa marago ga ura ya bobedi some a mararo fa pele ga ura ya boraro re magato la bofelo la magato a le mararo a thulaganyo ya press play sa la re go lagane fa le mo kgante janeng ka ura ya bolesome le bobedi tshepolo tsholofelo ke ga o sentse o siame tsweletse go itumelela letsatsi la gago la bašwa ke tsa gore go monate ela o seng kana ka sepe gongwe le gongwe leng gore o ka tswe iketlile le rona o le kwa teng mo motshegareng wa letsatsi la gompieno ke go boleletse jalo gore dipuisano tsa rona di a boitshega mo motsegareng wa letsatsi la gompieno rena jalo le Koketso tsineng ke biditse sentle kere yes ke mme o leng gore o dira jalo ka kgwebo ya online boutique re bua ka shop wa mo mafaratlhatlheng ne online boutique ya online o siame ma ke siame ra wena okay o tsogile ke tsogile serame se reng mo ngwaneng yo sa bua serame sa betsa o tswa le ko kae kana ka tulo ke dula between Taung le Mafikeng mara ke tlhaga Mafikeng okay ke Taung ke dula ko Mafikeng o ira ya no tlo ba tlhola ko Taung o tlo ba tlhola ko Maikeng khano ka Taung khale nya ke go tle sentle re a leboga a re bue jalo ka online boutique ya gago motho fela ko ntleng o ka botsa gore ke eng se leng gore wa se rekisa ke rekisa dilo tse di farologaneng ke rekisa diaparo tsa bomme tsa borre meriri di-accessory manyena di-sunglasses dilo tse di farologaneng dilo tsa bana like bo di-primer jalo wa roka a ise ke roke ke gone ke tsena mo ya go roka o simolotse leng kgwebo ya gago ya go rekisa mo mafaratlhatlheng ke registerile company ka 2019 ke simolola go operate mme go fitla ka jaana thologelo ya bareki mo kgwebong ya gago ke e karakanga ke itumedisang kgotsa ke e siameng fela ke re go na le extreme ya gore o feletsang le wena o ra motho mora re bona ema malatsi a mabedi a mararo di-ordera ke di dintsi thata ke tlatla ke romela ya gago thologelo ya bareki mo kgwebong ya gago ke ntseng jang matsatsi a tle ka go tshwana witse ya nako nngwe ke ele e itumedisang nako nngwe ke ele e ko tlase so go a farologana mare since ke simola go operate ke lemogile gore gantsi batho ba reka ka selemo dilo batho gantsi ba itumelela tse tsa selemo go na le tsa mariga ke ne ke rama mo malobeng ke mora ke ra mariga ana ga o itshwenye man ke dijase di le pedi ya le dikipa tsele tso di tsenyang mo teng tsele ga o reke dilo tse dintsi a lo selemo re change gantsi le go tlhapa gantsi yalo ya ke ranong go na le bo go fiswa jalo ke bo matsatsi o tsamaya mo ditseleng yaanong ke tsa gore ke ka mo batho ba rekang thata ka selemo a ke re gape le ka selemo gore tswa di-auto thata compared to le ya go ya ba bangwe ba pateletsa ela marigana batho ba tswa di-auto ka fontle ka fa go ntse go le serame a re bua jalo ka o simolotse ka 2019 unfortunately o simolotse jalo ka ngwago e leng gore COVID-19 e be re tlhasela ile ya go ama ka mokgwaletsela tse dintseng jang mogare wa COVID-19 ga o simolola ga gona nako e leng gore o kile a re hai mare yaanong e le gone ke simologang e be go nna dilo tse ka re yaanong ke tla tlogela eng affectile thata COVID eng affectile thata because ha ke ne ke simolola business ya ka ke ne ke reka ko China so lockdown e simolotse hela mo ke fetsa go dira stock ke fetsa go reka go China unfortunately ke ska end up sa kgone go kry-a stock sa teng because I can't know COVID tswa ko China ga ra re kgone go kry-a di-package from China so ile ra loss e ntsi thata because I had to make means tsa gore ke refunda yang batho ditšhelete tsa bone e be se swalla stock seo kgotsa o kgona go kry-a madi a gago back ha o kry-e tšhelete ya gago back e nnile loss e nngwe e serious and ile ya affecta very negatively me gone ke kgetlwa ke kganya gore loss eo ya ntlha ile ya nna a lesson to you as a businesswoman ga ba ka ba latlhela toulo gore ai mare yaanong fano e kete di tla boa fa
Mo botshelong itse ha o simolola o nagana go latlhela toro ke teng mo go failang teng mo wa ga o fetsa wa ema o tswela pele tse dingwe tse dikgwetlho tse e leng gore re kopana le tsone di ruta jalo gore go ya ko pele re bereke jang yaanong as a business woman ebile o dira jalo an online boutique go fitlha ka jaana kgwebo ya gago e tsamaya jang o ithekisa ka mokgwa le tsela tse di ntseng jang kwa bathong gore ba feletse ke dumela gore le bantsi ba e leng gore le mo kgwebong eo wena o stand alone jang gore nna ke nna o tla nnetle go reka go go nna o bua nnete re bantsi thata ba re dirang kgwebo e but tlamehile o try by all means go tla ka di ditsela tse dingwe tse di farologaneng tsa gore o nne different from batho ba bangwe ke rekisa mo WhatsApp-ong, Instagram le Facebook no yana ke busy ka website gore ke kgone go fitlhela batho ba ile gore ba kgakala le nna batho ba ile gore ha ke na bone mo WhatsApp-ong ya ka with Facebook so ka nna ka re ke mongwe ya dilo tse le gore e dira gore ke stand out batho ba mahikeng le bataung ba reka bone ba reka ne ke dumela gore ke bone ba leng bantsi a ke nana gape ke bone ba ile gore ke na le bone thata mo di-social media tsaka that's why ke re website se tsile up and running ke gone ka kgonang go reach batho ba ile gore ba kgakala thata okay a re bua ka ba e leng gore ga ona bone mo di-social seng ga jaana o reditswe ke batho ba le bantsi ga jaana ke na le bonnete ba seo o ba ra o reng o ba ithekisetsa jang gore ba tle go reka diaparo go wena ba tla go reka bo di-watch ka Sontaga tlebele Father's Day go na le o le leng gore ba tla go rekela motho wa gagwe bo di-watch jalo bo enyenye bo disutu jalo a ye go rukisa o ba bitsa jang ba e leng gore re ka ba bitsa re reke e tlebe le new customers kgotsa bareki ba bantšha kwa go wena currently ke na le di-sale ke tsa disutu ke digile di-price mo disutong ka gore ke yone kgwedi ya borre ke re celebrate borre not only ka Sunday but throughout this month so ke yone ke ile ka batlela ka yone this month o digile disutu o ka ntetlela ke botsa gore sutu ke bokae ke go fe original price le price ya original price ha ile one ke 1,800 okay so no yana ke tsamisa di le 2 ka 3,150 plus free delivery so ke go deliverela ko dulang teng mahala delivera mahala and then o bontsha le discount gape mo sutong all right that's nice a borre ba ska ba emela gore ba re ke le disutu le rona re kgona go ithekela ke re gore o iteboga hela gore ke Father's Day I'm a father let me buy myself something and thank myself o kgabe le wena o kwa nte gonne monatelo senkana ka sepe all right ra utlwa o dira jalo online boutique a re bue jalo ka ke buile jalo ke buditse ka batho ba kwa mahikeng le taung a re bue ka ditsala le batho ba masika gore bone ga o ne o simolla kgwebo ya gago tshegetso go tswa mo go bone e ne le ntse e ntseng jang jaaka mošwa e leng gore ke dumela gore go na le fo batlang go iphitlhela le fo teng ka kgwebo ya gago tshegetso e o e kry-a mo bathong ba e leng gore ba gaufi le wena ke kana kang fa se lo simoletse ka ngwaga 2019 ke na le a very strong support system with my mother being my cheerleader mama o reka mo go nna and o reka ka price go ra nke a re mo go nna pay discount my mom would buy ka full price ditšhomi tsa ka di a reka lesika la ka ba reka and ha se go tsamaye ke itlhe mo pointeng ya gore mongwang kope gore a ke tšhomi ya gago ntigele price so ke na le a very strong support system ba ntshegetsa le ha nako tse di mo kopana le dikgwetlho o feel ka re e re ke tlogele business they are always there to encourage me gore ga go give up mo botshelong ene ke tsa gore ke sone se se tlhokang seo batho ba e leng gore ba go thega e seng motho morago kana o na le batho ba kgonang go go bona ba re nna ke te kgwebo e tlampalla mana ba re tlogele e tšhomi le nna ke a bona gore go thata nna ba ka ba dula ba encourage gore ipaakanye
ke bona ba sheba gore dire diphoso kae o ipaakanye o tswele pele. Alright, o buile jalo ka Facebook le WhatsApp ko eleng gore ke go rekisetsang kwa teng ke a go re bolelle tsone ka botlalo re bolelle gore kwa Facebook o rekisa mo letlhareng le feng bo rena jalo le dinomoro tseo tsa WhatsApp gore ga le gore go na le mongwe o reditse o batla go reka go tswa mo go wena go fitlhelela kwa teng. Mo WhatsApp ke 076 846 0195 strictly for business. Go Facebook ke Keigh Royal online. Keigh Royal. KEIGH Royal online. KEIGH. Oh, K. Okay. K for Koketso. Keigh Royal. Ina le royalty mo teng. Ke Keigh Royal online ke go Facebook le go Instagram ke Keigh Royal online. Ke go teng go eleng gore ba ka dira di order kwa teng go. Alright, ra le bo ga o ka re le bogatse nako ya gago mme re solofela jalo gore kgoba ga go tla go pele o tla fitlhella le website ya gago e o batlang go e bula gore o kgone go fitlhella bareki ba le bantsi. Ke a leboga la platform e mpileng yone. Le go le thata Koketso o na le an online boutique o rekisa jalo diaparo, di-accessories, diaparo dio tsa bana ke rentisa le mesese ya di maternity photoshoot. I may bona le photoshoot ya pregnancy gona go renta mesese mo gona. Ra utlwa ba pregnancy gore mesese teng photoshoot teng, so if you want to do a photoshoot o tla golagana jalo le Koketso for gore a go rentisetse mosese o tla o busa ga o feditse ka photoshoot ya gago. Ra le boga 12 fa pele ga ura ya bo raro ra etswalla go sekgale thulaganyo ya rona ya press play. Come experience the wonders of kayaking Kalamo game lodge.